Mzee chairman wewe usiwa ni wapate wenare kansala wa ku district wa kuigombola wapate wenare chairman wewe gombola wapate wenare kansala ku district wapate wenare chairman wa district wapate wenare woman MP wapate wenare ate MP yena atyo ate president wenare iwe obakutyeme wake uwo wabona ngulugudo no myaka 80 nguluyirufu anaye nga abantu babona benaremu obukulembeze obwo obubona mu value era osobola okusiganga okaba grabu wagiri mbe kinsano sayiro kwa wagira so ndi kusaba mpuka ambassador otalekera mulimo gunoze zenka ensonga je tulikwenda okukyusa ti yange zenka ate ensonga je tulikwenda okukyusa kwa president tiya president Kyagulanyi yenka niwe wene kuyamba kubanga tubano obukulembeze obulungi bakitegeeza tusobola okulima oluguudo luno lwaterera wabanga osobola okutambuza ebyo bulimi byo wabutusa mu town wabanga omwana wasobola okufuna essomero lya secondary mu Bulugwi wano wabanga osobola okufuna irwalire irungi nga liri mu obulezi mu Bulugwi wano oli kukitegeera ebyo tebikolebwa just lwakubanga pata ya NRM bukulembeze n'obusalawo so ndi kusaba mu myaka jjo tyamani bakulu beino oba ino nolendifu tutuli bayaye wabula abantu abamaze mu buyinza emyaka 40 nga bitule bifaanana biti nabaki nabayaye ezabu yaye busingaawo so abantu abo wona bakomaza okwinona bazeyi beino nibato baifwe mubaye order baje batandika okunonya obukulembeze obulungi omuntu ali kutisa abaana okwingira mu byobufuzi oyo mumwegobeku kubanga ti muntu mulungamu ebyobufuzi emyaka ananga tutige tufaana nga woinonoire kiba kitegeeza nti olobera omwana okwingira mu byobufuzi oba oli mu kutogere yemwe ngenga omwana so nikusaba muzeyi otakomya bigambo bino wano wonka nere bufunda tandikirawo ngoka alina omuko ogwisa tandikirawo okunonya akaki akalulu otali nanze mene kuba ebizibu ebikulu byo botandikire koko tibana n'ekima kikolaki basi nze kwenda ino muzeyi nga wone yandulire ebufundo basaidi kyawo wano weno wano supermarket yogera ku eri abantu okoye kwa mainago okoye ku nenjire eno bakosisa etya okubula essomero lya secondary kibakosisa kitya tukubire ku challenges demufuni nze yasas mande musumba nimuzalo ofunda ndaliwa ofunda kimwenda nsangu nderere ebizibu byetwe mu bufunda mu lugudo mu kutandika lalo tuweereza aisawa tuvuyiriza kinene inu okuva ebujiri omuntu okuva ebujiri okutola bujiri kutola tawano buli kuyifunda wano asobola kwenda singi mutwalo mulala otuka sawa nga 12 oza mutwalo tutuke bufunda eyo kizibu kye tuli kubona transport osobola kuba n'omuseni ng'oyenda kuzimba n'ebifunda byona bina tulemesa omuseni oli kutola wano kayango aye nda kubisa paka muwayere yaino bere mitwalo 5 bali kusaba mitwalo 10-15 ate ensoma y'abaana kubanga bankoye muziza secondary school yona mu gombola lino era nti abaana baibwe bakoba mu P7 agwao entambula yonka kali kwa kayanga awo ayo kuta sala ya mwizi gwa maji wana bitulemera bana basigaranga bali aba batyo bataye entambula abantu abafuna atono bayoyereze bana batambula muzeyi kyenkubuuzaako wana ekitundu kino mwalonde mupi wa kibiina ki mbe mulonde kibiina wanere weni alemu ekitegeeza baka ekitegeeza takoze mulimu gwe kubanga omulimu gwe mupi baka yamala yatukoba ndi yukola asemba yaja omulimu gwe mupi kujja mu parliament kutuusa bitungo byaimwe muzeeyi weewaawo anti weewaawo kyova bonna tuleese onalebo mukuve naye osobola okutuusa ebidubo byaimwe mu parliament okola ekibali kino okuva abantu balaga ekibali eyo nsiko yena amadi bwe gatona you don't have muzeeyi babalimba olw'ensonga mulonda bubi mbasaba omukuzi guno mulonde nga mwetegereza abaana abaimwe abaana abaide okulumirirwa ekitundu kyaimwe challenge mu bitamu kuba otukobyo tokuva ebujiri okwida wano nga bakusaba mutwalo ekintu ekyo enamira ino ku sente ya Uganda na weyemereire iwe muzeeyi wange omutwalo gyagutoolawa waba wazira kyetubasa nti mukuva ono mutemu obwesigwe aidatereza embeera yonana onalebo bote muzeeyi muna sembe zako dakatinga video eyo nenda kuuza muzeeyi